Umurage TV. Mbahaye ikaze nshuti bakunzi ba Radio TV Umurage mwe mudukurikira mu bice bitandukanye. Dukomeje rero kuri z'abaturage ni impunzi ziri hirya no hino. Turifuza kandi gusubira kubwira abantu yuko bagomba kugaragara mu kubafasha, dore yuko amahanga ndetse n'igihugu cacu ca Kongo cabatereranye kitabafasha, kitabagaburira. Impunzi zikaba zicumbitse mu bice bitandukanye, hari ziri kubwegera, hari ziri ku Muramza, hari ziri mu Kamombo, hari n'iziri mu Mikenke ndetse hari n'iziri mu Minembwe. Abo bose rero bakeneye amaboko abafasha kugira ngo babashe kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Dufite rero umutumirwa wacu tugiye kuganira kugira ngo turebere umutumirwa wacu. Tuguhaye ikaze rero, watangira wibwira abantu badukurikiye. Yego zere murakoze cyane umunyamakuru Zero Humuriza, twishimiye ubutumire bwanyu, twishimiye no kubana namwe ndetse no kubana n'abakunzi ba Radio TV Umurage. Ku mazina ni Fidel Mutara, turuka mu majyaruguru ya Amerika muri state ya North Dakota. Twishimiye kubana namwe rero kuri uno munsi wa none. Urakoze cyane Fidel, natwe twishimiye kukwakira. Wakiriye gute izi mfu ziri kuba ku bwoko bw'abanyamurenge, iyi jenoside bari gukorerwa? Wakiriye gute runo rupfu rw'ababyeyi bishwe ku munsi wa independence, ubwigenge? Iki ni ikimenyetso kigaragaza neza ko abakongomani ahubwo batamenye ubwigenge bahawe ubwo ari bwo, ndetse n'ibintu bimwe bigenda bikurira abanyamurenge mu nzira, kubereka uruhare leta yagize mu buryo gusenga abanyamurenge. Iyo twumva amakuru y'abishwe, twakira amatangazo ku munsi ku wundi, uretse kubabaza n'imitima yacu no kurema inzangano z'abadukomokamo, bitwereka ko nabo ubwabo batazi ibyo barimo bakora. Kwica umugore, kwica umusore utagize icyo yakoze, umuntu utibye, umuntu utagwanye, utaharisha ikintu na kimwe, bakamwica gusa kubera ko ngo ari umunyamurenge. Ibyo ngibyo rero bitwereka urwango abo bene wacu baba badufitiye, bitwereka inzira barimo bashira mu bikorwa, ndetse ni mu ngingo zigaragaza amayarema ya jenoside, iri mu irema zigaragaza jenoside turimo dukorera kuri uno munsi wa none. Aho ubona abaturage tubana mu gihugu batangira kutwisha ntacyo batuziza, noneho hagera naho abantu bashatse kugira ngo bihagarareho, nibwo bita ngo kwigwanaho. Leta nayo igahaguruka igakoresha imbaraga zayo mu kugira ngo ikomeze igaragaze ko abantu barimo atari abantu babahinduye ahubwo nk'abantu. Ni uruhare mu marema akompleta jenoside, ni ibintu bigenda zuzuza umuharuro bategura abanyamurenge kugira ngo babamaremo. Rurababaje cyane iyo ubona abantu bitwa ku munsi ku wundi kandi bagapfira ahantu bitwa ko bari kubonera ubutabazi. Icyo kintu kibabaza cyane abantu. Hariya ni mu maboko cyangwa se ni ahantu hari UN, ingabo z'amahanga, ni ahantu hari ingabo za leta, harimo abajenerale bakuru benshi, ariko ntibibuza abaturage kwicwa kandi bishwe n'abakabarindiye umutekano. Hanyuma Fidel, aba babyeyi basize abana b'imfubyi, basize abandi mu makambi hirya no hino nk'uko nagiye nzivuga. Mu bigaragara ubu nyine birasa nk'aho ubufasha abantu bagenda batanga busa n'ubwagabanutse. Byaba ari ukurambirwa cyangwa hari iyindi mpamvu? Ntekereza ko abantu ahubwo biratari umwanya wo kurambirwa, kuko umwanzi ubikora abagamije kugira ngo ace abantu intege, kandi abantu tugomba kwemera gucika intege. Ibibazo biracyari birebire. Abanyamurenge navuga ko bagifite amashami ari open, afite ibintu abantu benshi arimo shakisha abantu kugira ngo barebe abayakora, kandi mu ntego zimwe zigize umwanzi kugira ngo atere abantu, abashatse kugira ngo senye ndetse ace n'abantu bagira abakungu se kiyagaragara icuho cyabari abantu, kandi tubizi kuko n'ubundi batagihari. So rero bisaba buri muntu wese, navuga ko kugerageza kurebera hamwe abantu batabare mu buryo butandukanye, kibigarukire gusa mu kureba umusanzu usanzwe, ahubwo abantu batangire kubura amaso na ziriya mfubyi ntibazibagirwe, kuko iyo tuvuga ngo ko turatabara ni ugutabara muri kategori zose zishoboka.
urakoze cyane. Ni hari gutera imbere tumaze kubona hano muri diaspora, aho abantu ku biti byabo bagiye bafite imiryango itegamiye kuri leta, imiryango yigenga. Kubera iki tutabona igihe kimwe bashize umusanzu hamwe bagafasha bariya baturage? Kubera iki diaspora icihugiyeho gutyo kandi abaturage turi mu gihe cyangire? Ibyo navuga ko ari ubundi buryo abantu bafashemo ibibazo, kandi nabyo tuvuga ko abantu bagomba gutera intambwe mu gutekerereza cyane no kurebera hamwe ibyakorwa kugira ngo baramire abantu mu buryo bwose bushoboka, kuko abantu bakeneye uburyo, navuga ko ari basic needs mu buryo bwose bushoboka. Ndavuga ko ubutabazi rero abantu bagogombye kubusepara, ahubwo bakareba uburyo banyenyagizamo abantu ibintu bitandukanye, kuko no kubatabara honyine igihe tuvuga kubatabara no kubanza kwanza no gutabara abantu barimo bakabaramiza, ababuze amata, ababuze ndavuga amazi, kugira ngo noneho baze no kubatabara bakiriho. Tuzoja gutabara ngo dutabare imisozi y'umurenge n'aba bantu bari bakiriyo batakiriye. No kuvuga ngo tugomba no gushaka n'ibintu byangombwa bashobora kurya cyangwa se bashobora gukoresha mu byo kugira ngo bakomeze babeho. Fidel, hari igikorwa mwakoze hano kubwegera. Ico gikorwa twaragikurikiranye, twarahabaye nka Radio TV Umurage. Wacakiriye gute? Wabonye abaturage ubuzima bwabo bumeze gute kugira ngo muhaguruke mubafasha? Navuga ko sinashakiriye neza, kubera ko tubona abanyamurenge barimo basaba ubufasha ku maradiyo, n'agahinda, n'umubabaro. Abari basanzwe batunze bakabona no munsi ko barashaka ibibatunga, n'agahinda gakomeye cyane, kubera ko nibo uyu munsi babuza rya jambo rivuga ngo tuganire zacu z'uyu munsi, bo babona ibibatunga uwo munsi bisa nkaho bivuye mu ijuru, niko navuga, kubera ko ntibaba babyiteguye, baba bataka batamenye iyo batakira, kubera ko umwanzi hari ubuzima ashatse kubashiramo, twifuza ko abacu babamo. Niyo mpamvu niyo duteye gupfa reka duhaguruke natwe dukore uruhare rwacu mu gutabara bene wacu barimo bagirirwa nabi bazira gusonga nuko ari abanyamurenge. Bisigura ko natwe turi hano tibarimo batugirira nabi kubera ko turi kure yabo. Navuga ko nuko batadushikiye, batatugejeje amaboko, ariko icyo bifuza nuko bagirira nabi umunyamurenge wese, ariko ntibazabishobora kubera kuko tutabizemera, kandi dufite ubushobozi bwo kubiharanira, tugaharanira kutemera ibyo bashaka kudukoresha n'ibyo bashaka kudukorera. Seri muri ubwo buryo rero nashatse kugira ngo dufashe abantu b'iwacu babashe kubona ibintu bibatunga, bibarengereza uwo munsi. Kugeza n'uyu munsi tuba tuvugana, depo ya vide n'ejo harimo kuvugana nabo, babona bagenda bakira inkunga ku munota wa nyuma batekishiruza. Ubwo uravuga bari kubwegera? Ndavuga bari kubwegera. Hari n'abandi bari aho gukoraho ni henshi, hari n'abandi bari muri biriya za Muramza basenyewe, hari abari mu Minembwe, aho umunyamurenge wese ari. Nakubwira ko muri ba bintu zasenyutse abantu bose aho baherereye bakeneye gufasha. Hanyuma niki wabwira abagenzi bawe rero badukurikiye bari mu bice bitandukanye, bo bashobora kuba bafite ubuzima batari mu bibazo kimwe na ziriya mpunzi? Niki wakangurira umuntu wari we wese? Icyo nabwira buri muntu wese no kumva ko ari ikintu ashoboye muri bino bintu. No kuvuga ko buri muntu wese afite ikintu gito cyangwa se kinini yakora mu ruhare rwo gushakira amahoro umurenge. Mu bushobozi buke abantu bafite, nta muntu ufite ubushobozi burenze cyangwa se busagutse yabona uburyo asagurira abantu b'umurenge cyangwa se asagurira abantu bose bagowe, ariko ni mu buryo bwo guteganya ukabishira ku murongo. Ndabizi ko kino gihugu kigoye kandi haba hari gahunda nyinshi, ariko muri gahunda zawe z'ukwezi ukaziplaninga ukavuga ngo kuno kwezi kurangira nzashakisha uburyo nzakuramo amadolari angahe, nzafatikanya n'abandi bavandimwe bari mu byago. Birashoboka cyane. Donc nta bushobozi bunini buhambaye bisaba ngo wenda wivune, bisaba mu bushobozi bwawe bukeya mu gutekereza ko ari cyo wakorera abavandimwe bari mu byago. Kandi ibyo ngibyo biri mu bintu bigaragaza kutemera ibyo umwanzi arimo akorera abanyamurenge kuri uno munsi wa none. Gukora mu bushobozi bwawe bukeya ukifatikanya nabo, atari uko wabanje gusagura, kuko ntibishobora kuboneka izo gusagura ntibishoboka.
Mutara Fidel turagushimiye kuri uyu mwanya wawe kandi tugushimiye ku gikorwa uherutse gukora kubwegera, tunagusaba kandi gukomeza kudahagarara dore yuko bari kukubwira yuko na depo ubu nyine nta kintu kirimo. Turagushimiye n'umuryango wawe, Imana ikomeze ibahe umugisha. Murakoze cyane uzeruhumuriza, twishimiye natwe kubana namwe kuri uno munsi wa none, kandi no gukomeza gusaba abantu bose kwihangana. Dutanze mpore kuko b'abanyamurenge, dutanze mpore ku bakunzi b'abanyamurenge, dutanze mpore yewe n'abari abantu tuvuge baba ari director umuvyeyi biki umuvyeyi abantu basizwe n'abana babo, abo bose bafite ibikomeye bidafite gukira kuri no munsi wa none, kubera ko twebwe tubabazwa nuko abavandimwe badusize, ariko nk'umwana uvuka agasanga se na nyina baramwishe, hari yindi situation bakuriramo n'indi myumvira bakuriramo. Izo ngizo rero turabihanganishije bwoko bwose muri rusange bihangana, ariko abantu barenge mu kubabara batekereze bahaguruke batangire gukorera ubwoko bakomeze, nabizi ko babikora, ariko abantu bakerageze novuga ko ari gushiramo imbaraga, kwisubizamo imbaraga kugira ngo tibemere ivyo umwanzi ahagurutse kubakorera. Twebwe turaho twarashitse ahantu tuza turi impunzi, ikintu cyatuzahaje cyane ni za malaria, ariko kandi ndaco zadutwaye cyane kuko twisanze abana bacu baradufashije, baturutse mu mihingo yose, twabonye ibyo kurya biduhagije, na n'ubu ngubu turacyari ko tubibona. Ibyo tubonye ubu nyine tumaze kwakira ni imifuko cyangwa se ni ibiro 250 z'ibishimbo, batubwiye kuko tubihawe n'umugabo witwa Mutara Fidel. Tukaba tunejerejwe cyane no kwakira ibyo bintu, kanje uzakiriye ubu nyine nitwa Manase Hatungimana, ndi umupasiteri, ndi umurevera pasiteri mu ikanisa rya Selepa, ubundi kandi ninjewe ushinzwe deposit cyangwa kwakira no kugaburira abantu ibyo kurya byabo. Tunejerejwe no kubibona kandi tunejerejwe nuko mwatugiriye uwo mutima. Ico dusaba nuko mutotwibagirwa kandi nta nabwo muzatwibagirwa, turabizi kuko mutuzirikana, natwe tukabafasha mu masengesho, ariko tuzi kuko ivyo bintu tuzaguma kubironka hamwe n'Imana. Uyu munsi nageze hano, nsanzwe ngera hano kenshi dukomeza gufatikanya n'abaterankunga batandukanye, ariko narebye muri stoke nsanga nta kintu noneho kirimo. Niki catumye uno munsi dusanga stoke iri vide? Abantu bari baraye babipokeye ibyo bakiriye, ubu ngubu barabijanye, hariho ibyari bisigaye bike abatarabona, ariko nabyo turabitegereje mu minsi nkingahe kuri bariya nyine bagira neza, ariko ibindi bari babijanye. Inzara yo ntayo ihari ndende kandi ntabwo tuzanayigiramo hari. None se ni ubuhe butumwa ufite ku bantu batandukanye bakurikirana televiziyo Umurage, kuko ari mwebwe mushinzwe kumenya ikigega c'abantu bose bahungiye aha, hari ubutumwa ushobora kubaheza bujanye n'ubuzima murimo? Ubuzima bwo turimo n'ubuzima nyine, malaria yo nta kundi bayigira, ariko kandi ico twishimira nuko tuguma kubona inkunga ikadufasha. Burya iyo umuntu yashonje iramushobora, ariko icatumye tutagera kure cyane ni impamvu yuko tutashonje. Ubundi kandi ibikenewe nyine bari byinshi, hano hakenewe ibintu byinshi, ariko kandi nk'ibishoboka cyane cyane ibyo mwo duteraho inkunga bikagomba bikaboneka, nk'amasukari abantu baba bayakeneye cyane, n'imiti baba bayikeneye. Hano iwacu hagoye na byinshi, twasanze nta mazi bagira, ariko hamwe n'ibyo ibizo bishoboye byose byo muza mubitugezaho nta mpamvu. Turabashimiye cyane. Yego namtwe turabashimiye kandi murakoze, turabazirikana, turabatekereza kuko twagiraga ngo none hari igihe mwo twibagiwe, ariko ntabwo mwatwibagiwe. Kwa kweri twasanze mutugira kumuduhoza ku mutima, kuko naho muri hose ibitekerezo ari hano. Umurage TV.